CMA kumta kay dali. Unang yalam ka UDP uba Tito Starwell Khan, uloong baka sengka kwa baka election siya ka KHASI kan long no Kloi. Uba Khan habakran jikilat patay kubor uloong baka seng borobor ka kwa baka election kan long no Kloi na baka samoy trekam ka KHASI kalakot no bat day ka sarkar jila kabalaray ban penjalan ya ka samoy trekam. Sada Rio Benai da kababuk jingmut yaki kam kibadang yat minta jangka Delimitation Committee katkum ka jingong jong u ka komiti kadang yat syakmat ban penbit penbiang halor ki arpu khandai teli ki constituency. Tinakaliang ka jungi yung kaparti yung balong mentahi ni long kiba Kloi ban gale ke di election MBC ha kan nunu ko dai ni dakwa rupa ka di kan long no kat kum ngapor boleh balabu marban penjalan kun ni so kalong bi yang iru ki MBC ba ni sia extend in so ba la de hi ko ba let no chupai ba ai pai ba on rai Kumsi benta jong ka